Mendekithia maya maria mathugundirwo ni mutongoria wa kiama kia Thandui Alliance Ekuru Aukot mathiete ona mbere na gututhura mawoni kiondorita amwe makimanyita mbaru na aria angi kuregana namo. Kiama kia ODM ni kiyumiritie king'ang'a-ini ikiregana na mendekithia maya gikiuga mendekithia maya mari na mageca makiria muno makiregana na kwendekithio gwa kunyihanyihia kwa abunge makiuria Kenya gweterera mendekithia ma kamiti ya mwanya ya BBI. We have taken time to study the bill and have found it problematic as it undermines the spirit of the very constitution it seeks to amend. It is full of contradictions and inconsistencies. No na kuhana oro uguo mutongoria wa kiama kia Kenya Karua ni anyitete mbaru mendekithia maya akiuga uyu ni mweke mwega kuri Wanjiku hari kwihuthahuthĩria murigo uria akoretwo akuite kwa ihinda inene na no kuongererekaga. For those who are saying that women rep seats are being scrapped, they do not appear to understand what the bill has in store. The bill will bring an equal number of men, equal number of women to parliament. Mendekithia maya kwa ihinda riri ni marikitie gutwarwo bunge-ini cia county niguo kwariririo na bunge 44 ingi mihitukia matwarwo bunge-ini ya bururi na ya senate kwaririria ihitukio kana iregwo. No kugikinya ati bunge imwe kana cieri ni ciaguithia mendekithia maya Kenya nio magatuithania kana mogaruruku maya ni megutafanio kana aca uhu ni kuringana na gicunji kia 257 gia gatiba ya bururi. Andu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.